guys ไปทางนี้ guys ว้าว guys I'm so excited guys ไปทางนี้ว้าว guys ว้าว look wow so beautiful guys wow guys 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 look wow guys come here yeah teman tak ala guys ngenirung bat ngan pedi siapa ya pi kalong kumno guys come on oh guys guys ngalaang lingok ini Bencet ada saulun. guys guys Hội mình nên này các em. guys guys ngan pedi ya pi hang ni ya look guys wah guys look here look guys ini kini street kini kini sekolah hang ne pile hang ne kadai ka jumping kadai ka jumping guys ini wow Pak lain bila kain belum. Dulu lah, kan jauh pak. guys look wow kini di dok kaliang di dok kaliang baik guys Tarik dia dulu. Anak-anak. Kami lay amdan ng chong ha. Amdan ng chong ang ni am guys.
hang ni untuk nang chong tang ba pe ka. Wow guys, tuan jengok nak sampai kam internet lara tuan hak kuat lemit mah. Atai karya guys. Oh. Guys. Iya, dia. Guys, pang keren bro ngam yuk snow shoot mo marda long ngam den mic mo ban keren dia ngam yuk snow shoot guys tengah cepet dia ka views mo dia ka view jong kene ke cikalu. Tài. Chị ăn gì? Coi ăn gì tài. I'm so excited guys.
Guys, tinggal tak no. Beri video ngat nolak right. Dia mencepat je ke wheels guys. Ke wheels dia kalau 100% beautiful no. Wheels dia guys ngat try lagi ini ya ke wheels no. Jangan dia cakap. Dia ngaruh berani nak buat senyum kum perpui hukum kini cakap guys kalau along excited ham dari sini. Nam expect marbalai ba tisi apulak ki ong bang hapun kamban siu bandrung mo hakasi blai dengan klem expect mo ba kalong free. Ya guys minta ke konten kalong ke best guys. Ya jadi konten kila dan page apa ke YouTube channel mah apa nan ke channel jenang ke di ini apa kasi vibe kasi journey vibe mah. Ya guys na-try ng pagod na try ka dito video ya. Next time ba bila ini guys hangnya. Guys hangnya kadai ka bancong mo ka bangi khop kadai ka sun tang bangam tip siap pada. Look. pun kikulong mo kena ay gede cakap akan dia kapur dari tegila long excited ha dikena but ni kita ahe alasan dulu mo bila excited ha bangin wan ni kan kung kini cakap marlay kalau kita nak bertolong itu yang mah akan dia cakap dia guys look sa isang guys mencukupi ke surrounding mo surrounding gitu kan mabeli dengan ikut try ya gini ka video jangan forma guys saya kedua buat next video guys see you bye bye